Slobodan Bašić, veteran 63. padobranske brigade Vojske Srbije i pripadnik Noćnih Vukova, vozio je motomarš Srpski ratnik, posvećen srpskom monahu Haritonu, ubijenom na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Zahvaljujući Bašićevoj ideji i istrajnosti, ikona oca Haritona stigla je do manastira Valama na severu Rusije, kao i priča o njegovoj veri, hrabrosti i časti. Otac Hariton svirepo je ubijen jer nije hteo da se odrekne pravoslavlja, a danas je jedan od simbola stradanja našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Ovo je bio motomarš u slavu oca Haritona, našeg monaha koji je stradao 1999. na Kosovu. On je sad u procesu kanonizacije, bit će proglašen za sveca i postao je simbol stradanja srpskog monaštva, stradanja srpskog naroda, naše crkve na Kosovu. Uz blagoslov patrijarha ja sam tu ikonu oca Haritona preneo na motociklu do Valama. To je ruska Sveta Gora. Nalazi se na ostrvima jezera Ladoga na severu Rusije. Vožnja je osmišljena idejno kao nešto, kao podsjetnik na istorijske i verske veze između Srbije i Rusije. Mi delimo istu veru, delimo istu istoriju, delimo maltene isti jezik. Ova vožnja je kompletno posvećena upravo tom zajedništvu Srbije i Rusije. Otac Hariton je na neki način sad postoji poznatiji i bliži i Rusima i nama, jer se ova priča čula malo dalje. Motomarš je dobio svojevrstan epilog time što smo od majke Evgenije Radijonova, od nje sam dobio molbu da njegovu ikonu koju ona pripremila i predala meni u Podoljsku, tu ikonu smo odneli na Kosovo. I ona je predata hramu Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici na Duhove, jer je u hramu oslikana freska Evgenija, ruskog viteza. I u znak poštovanja njegova majka je zamolila da tu ikonu koju ona pripremila donesem na Kosovo. Mi smo naravno s tom ikonom obišli celo Kosovo, tako što smo bili i u manastiru Sveti Arhangeli, koji je posljednji dom oca Haritona. Bili smo u Gračanici, bili smo u Kosovom polju i na kraju smo se vratili u Kosovsku Mitrovicu gde je ikona poklonjena hramu Svetog Dimitrija. Na taj način je taj motomarš okončan u Kosovskoj Mitrovici. Lepo je bilo zato što ljudi su reagovali emotivno, jer je to priča koja govori o žrtvi jednog čoveka u ime Hrista i u ime krsta. On nije htio da se odrekne krsta i zato su ga Čečeni bukvalno isekli na komade. Njegova priča i priča o stradanju oca Haritona su suštinski vrlo slične. I napravili smo tu vezu kroz stradanje u ime Hrista. Globalna zdravstvena situacija svima nam je promenila živote i primorala nas da neke planove pomerimo ili otkažemo. Međutim, Slobodan je dokaz da kada imate čeličnu volju, ništa vas ne može zaustaviti. Ovo putovanje je bilo specifično iz više razloga, prvenstveno zato što je u ovo doba pandemije jako teško organizovati bilo kakvo putovanje koje u sebi nosi prelazak mnogih granica. Srećom imali smo plan B, zato što kroz Litvaniju i Latviju nisam mogao da dobijem potvrdu da ću moći da prođem. Onda sam prvo išao u Crnu Reku po ikonu oca Haritona, koja je tamo osveštena i dobio blagoslov igumana Andreja. I onda sam se vratio u Beograd, seo na avion, odletao za Moskvu. U Moskvi me čekao drugi motor na koji sam seo i onda sam s tim drugim motorom vozio skroz do Valama. Vratio se opet preko Sergejevog Posada nazad u Moskvu. Odatle opet avionom nazad u Beograd, pa sam opet seo na svoj motor, pa sam otišao na Kosovo, napravio opet čitav krug i tako. Doček u Rusiji je, kako kaže, bio za pamćenje i dokazuje istorijsku i duhovnu povezanost srpskog i ruskog naroda.
Fascinantno što čovjek osjeti tu širinu slavenske duše koja mi možemo da razumemo i Rusi mogu da razume. Ova priča o hrabrosti jednog srpskog monaha je u Rusiji prihvaćena, ikona je prihvaćena sa poštovanjem. Gde god sam bio, svi su dolazili, pitali, raspitivali se, davali podršku. Realno, ovo čitavo putovanje je urađeno uz podršku mog kluba Noćni Vukovi, Udruženja veterana 63. Padobranske i Moto Federacije Rusije koja je dala kompletnu logističku podršku i pomogla da se sve ovo desi. Podrška je u životu najvažnija kada se ljudi ujedine oko dobre ideje. Verujte mi, dešava se nekad kad temperatura padne, kad kiša pada danima, iskušenje pod kacigom. To izazove čak i da vozite u grupi. Ja ne mogu kažem da sam vozio sam, premda najveći deo puta jesam vozio sam. Ali u svakom mestu gde dolazite čekaju vas braća koje vas sačekaju, ugoste, pomognu šta god treba, isprate vas dalje. Na nekim od deonica su mi se braća pridruživali pa smo zajedno vozili. Posebno taj zadnji deo koji je bio izrazito naporan na severu Rusije. Brat je došao u Italiji, je stigao iz Pjetrozavodska do Sankt Petersburga gde ja ne bih vozio sam tih poslednjih 500 i nešto kilometara. I onda smo vozili zajedno. Pokazalo se da je ispravno, zato što bilo je nekih deonica gde da sam bio sam, bilo bi mi teže. Mislim, snašao bi se vjerojatno, ali ovako lakše kad si sa čovekom koji poznaje put i koji je pritom naš brat iz kluba, tako da mi se svi uvijek pomažemo. I oni kad dođu u Srbiju i mi kad dođemo u Rusiju, nikad nisi sam kad su braća tu. Na kraju kad sam stigao do Valama, bilo je vrlo emotivno. Zato što, budući da otac Hariton još nije oficijalno kanonizovan, onda postoje izvesne zadrške koje sam ja primetio, koje su, da kažem, to su neka pravila crkvena koja mora da se ispoštuju. Bez obzira na to što svi daju podršku, uvek postoji potreba za dodatnim proverama. Međutim, Slobodan nije želeo da čeka. Najavio je svoj dolazak koji je Ruska pravoslavna crkva odobrila. Kad sam došao na Valam, nekako se odugovlačilo sa prijemom ikone. I na kraju je igrom slučaja se desilo da je jedna od monahinja koja je bila u službi oca Metodija videla moj prsluk na kome piše Srbija i prišla pevajući tamo daleko i onda je ona uzela telefon u ruke i sve to završilo za čas i održana je liturgija odmah u hramu, to je Spasopreobraženski manastir u Valamu. Otac Nikon je držao liturgiju i onda je pozvao sve monahe i hodočasnike da dođu i da pozdrave ikonu. I to je bio najemotivniji doživljaj kad je ikona oca Haritona podignuta visoko u Valamu, koji je za Ruse isto što je Sveta Gora za nas. To je najsvetiji deo Ruske pravoslavne crkve. Koliko god je ovo bilo kompleksno putovanje, fascinantno je kako se sve kockice uklope. Kad imate neki viši cilj, kad postoji neki smisao tog putovanja. Putovanje bez smisla, znate, često se dešava u našem svetu motociklizma, ljudi kažu, ne znam, otišao sam do Soluna, popio sam kafu i vratio sam se. Ja tu vrstu putovanja ne razumem. Morate da imate neki cilj, morate da imate neki smisao zašto to radite. To je i zahtevno, i naporno, i finansijski morate to da pokrijete. Na ovakvim putovanjima retko ko će vam stvarno pomoći. Pomoći će vam braća, da vam pomognu da imate gde da prespavate, da vam daju motocikl, da vam daju pomoć, da vam daju logistiku i to. Ali realno, suštinski, morate da imate snage da to izgledate od početka do kraja. U povratku sam ja svratio u Valdajsko-Ivarski manastir koji je sam po sebi prelep. I tu je otac Antonije držao moleban
za smelog Srbina koji je odneo ikonu oca Haritona u Valama. Ruska pravoslavna crkva je poprilično značaja dala kroz svoja glasila, kroz svoje internet stranice, portale. Mediji su u Rusiji dosta dobro pisali, dosta pozitivno se izjasnili o čitavom pothvatu. Poprilično interesovanje se probudilo. Na kraju sam bio pozvan u Podoljsku, taj dom veterana VDV-a. Tamo sam upoznao pukovnika Lalakina, Romanova, dočekali su me ljudi koji su heroji Rusije i predali su mi statu ruskog viteza, gde Lalakin, pukovnik Lalakin koji je predsjednik Sojuza desantnika Rusije, to je najveći savez vojnih odobranaca, je to predao za tvoja djela i simbolično ta statua viteza je najveći poklon koji sam dobio pored činjenice da sam odneo ikonu i predao je.